Hakasan tarik kelalengkot Hajar Pusan, kabalang shnong Epifani tangi jong ka sat sening sub-district, kabadang hap po ko sening parish, kalaraki buram yakani kabalang shnong, kabala ay nam haka jingyada jong ka Epifani bakut, kabadairu ka sngi buram jong ka Epifani. Hakani ka sngi buram jong ka Epifani Catholic Church tangi, lawan ban penmenta ya kamas bakut the Reverend Padar Pius Shadap, parish priest ka sening parish, haka jingyadan lang ubrodar Mardor Kong Tani, kumju ubabu lumlang barim katekis jongkani ka sub-district, ba Clement Maulong, chairman jaga sub-district, President Seng Rangba Umsning Parish, ba Steining S. Nongbri, samla te benya lengdo lengkoi, President Seng samla Umsning Parish, bat kiwe kibala syakot sengobha. Lapun mensim shu yakani ka singi buram jaga balang, da ka jingruai nagi khon samla jongkani ka sub-district, ka Saint Dominic Choir. Hakani ka singi ladan arjur kibala shem ya ka sakramen jengkenti kurim, kat prangut ki khlung ki bala yo ya ka baptisma bat prapusangut ki hep ki barit kan thei bat shinrang ki bala pediang ya ka communion baningkong haka jing em jongki hakani ka sngi upadar Pius Shadap ula penskemru ya urang ba balang batmai jongkani ka balang shnong bat kumju ban ai ya ushabi la pensngom melung mensim shushu hakani ka sngi de ki jing ruai ne ki khenna ki bala yo pediang ya ka communion baningkong la penkut ya ka sngi bakrau da ka jing mani sakramen da Reverend Padar Pius Shadap board saki cultural program pair bala ya shimbenta na du ki longkme longkpa ki khon samla bat ki heparit la pen kuburom ru ya uba storen do todong bat ka kong Matilda saukmi ki bala no senyang banshna ya ka yeng mani hari Judea men bala long emu Herod hakme ki reustad na rimengi kilawan sa Jerusalem bat kila keli hangno donuta ya bala khaus jong giju nabai ngila yo iyo klur jong hamingi ban ngilawan ban mane yo hawaus Herod ulayo sngawi kata ula pisa jengmut barbaro ke Jerusalem merengkat bat pada kabal lumlang kilang do orang ba berkistat anjung paj ba lato kit naki hangno en kayo kuris kilaya tu yo hasnong Bethlehem hajudia nabala tho kumta daunong yo lupa mapha ko Bethlehem hari Judia pamlong dalelei kabarit tam hapadengi bakrau batri Juda nabana pha unme unong sensyar uban sensyar kipa Israel jonga kuntau Herod ulakot jarjar kiri ustad barla kelibnya laki kepor bautau klur lapau banang tau lapai ki se Bethlehem wong to kilek badwad benya yo klung badandai kilai shem yo sapentep lem yanga bangaru angandup lek ban mane yo endai kila ngap yos kila leino la kalenti para khme utau klur uba kila yo hamingi laya ya khmajun ki hadu bonsa dasange halor gajaka habau klung ladon apa kila yo klur kila kemen hadu kata-kata daga jing kemen ke bakrau para ba kila runga po yeng kila labu klung mari kamaria ke kemi jungu bad kila dem ngon bad kila mane yo nang ta kila lot ya laki song bad kila terwahu ya gijing ai sumubha kaksiar gijing ube bad kamir balama hame ki ya gijing posneu banom lek pai sho Herod kila lek no salakari dagawai pat kalenti ka gospel jong utrai kabalang banom don jingelong gawai ngilong ha kabenta jong Herod nyemwa dia Jisu daga donor ke basngur daga donor banio jing map daga donor banio jing sok herengi wad daga ta kamen sem pani har keput kamen sem ban le kum tai tengi long kum ki Herod kabar ka kanhun ka bawa dia Jisu kabayo iyo Jisu andrei ki pomele pom sunyeu kum kita kistat an ki Farisi Tegila ruban long kistat ain bad ki Farisi ladang ila long Kristan makna ngila yo baptisma henre ngila bom sinyau gijing hikai jung utrai Jisu
ngem jo khamuan jing aseng lane ngipan kulmar lane ngile kesulong belam-belam kata ga jinge jongi tengite bo jisu don ngite bo jisu don khun jong ublai handrai kam kata apa dia kajing im jengi kaman lagasni karkom berkat perdan jengi karkom tre karkom kata jengi karkom keren beriu jengi kami nak tak kedonot kebangi layo pan mane sisya utrai jengi Yesus Kristus tengi don ha kata kakenhon balong kum kistat ain ban ki farisi ladang ilong pan kita ki Kristen ki bala leit dem ban ngungon hakmat jong Jisu da ka mensem ka bawat sisya ka batrang yu tingilong sisya kum kita kilaingut kiri ustad ki baladam ngungon ban mane ya utrai Jesu Kris ban habangi lai tu yu Jesu kumu blai kumu sim kumu kenrat jungi ngikloi ban ais ngubha lagi jing ais ngubha ki baram tam kide kila ingot kiri ustad nari bengi kila ai gajing ai iube na kesiar kabaram dor ba handrai kim benot na maruneu de usim jongki ki ai de gajing iube ni shaktin pareng gede ka frank insan gede gajing iube ka compare ka balong jing iube niam mo ka basma iube skong tenat ba kalong rare ki ai da kata ka bakam kerpang bat da kata kamera ka batheu ban pen ube pani pho pheng ka bet breu hangne ka theur ka ksiar ka theu i ka jinglong sim jong utrai jong Yesus Kristus ka jing ube ka frang insen ka theu ya kata ka jinglong divinity ka jinglong blai jong utrai jong Yesus Kristus bat kamir katheu ya gajing long breu jong utrai jong Yesus Kristus te hagane gajing lang dem ngungon jong kine kiri ustad lapan pau bau Jisu udai usim Jisu udai ublai bapura Jisu udai ubreu bapura bat kamat puson sagawai pat kalong bakilalek da kawai pat kalenti na kabenta ki breu ki ba buromi ublai ki ba riu blai wala da don teng gajing kulmar gajing bot je perkhat handrei klor jong gajing sha jong ublai on yarab iki ban be krat e gajing dum ublai la pau iki wat ya su gaju kalenti namar bau herot utumu ban pediap bar kila ya laga jong galenti kila long ki balai loit namar bagi ko ngoi ka hukum jong ulai Joseph hagapor ba kulmar jingbot inai ko na ko jong ka kami jong ka Mariam dei nanga nganle akum no ulai la pensyai itu ko no dei no mensim ba ko haga jing pos new habala sha peniap kita kinlong baloi loi wangelo la pa Joseph ra itu kelong yalam syari Egypt te komen ko para lada pidwai si shau blai lada Jisu long shau sim ukun rat ban mesaya jongpi jonga jongpi ta kapor kabangi don kijing jenjar kijing kulmar jingmot uklor un saya lam lentiengi on sa pensyaingi ya ka kabangi dai ban le takadaw ngem day ban snusi ngem day ban kuslai ha jing im pendap hok kala kamram e je ublai bar hangta ublai un sakdew lenti yapi bon gibriel bakila yo mat yau Jisu belum ublai kim kuslai so ga spa ka peu ke bar khot gidon ki paralok jonga ki ba sukloi bai ban yarap kabawat mangaru ngam nur subanong hadin tang panong ngadon kam kana katay rungam not nambar bangala is ngamday banga is nay nambar bakila sbon palat tegas ngokumen badon kum kita pogari khasi jongi don kum kita hari pareng balai baki sbon ado kata-kata
namar kilayo mat ya gajing e jongublay. Gajing e jongublay kalong kabakordor tam. Kamdon ksiar, kamdon rupa, kamdon spa, kamdon peu, hakamat gajing e jongublay. Dahaga na kasngi ko men ko para. Nga khot nga were pi ba kum riustad nari mingi. Katheuru kajing penpau jongublay ya gijentil barok khot. Arpusau ban arpusan tarik jong Desember nyirakhe ka Christmas kane ka theu ya ga jing pan pau bau Jisu dai khunu blai na ka banta ki ju khatang ma pen baptis ti teng pa berkon si berkon Saya lupa ke form. pen singai lang khapau pa man sim mano pa man sim wan hada pen singai lang khapau baptis ti teng pa berkon si berkon Kimi man sim Rosemary Saukumi, pen baptis ti teng pa berkon si berkon ini Listina kurba ta Listina kurba pen baptis ti teng pa berkon Lelai, pendengar, ini, diralin mo, diralin kurba, penbaptis kurba berkon.
ba storen dot dong in pule ka Bible ban ya ka tien jong ublay ban yo ka bor ban pende pensan ya ka balang langba ka tien jong ublay te kum kadak kasin jong jing pen kubor I in wan sakhamat ban ngan I da kane ka tien jong ublay kai kendrat kerku kerjoi ba storen bai long rang ba balang ai ba kane ka tien jong me kan wan hiar halor jing I badin long nong ya lambo pura na do muka kesini hagi kwa baru kuon ini sin hagi paris pres ban long kinong pej nong kme jong ka paris manga kane kesini nga pen khamti yo ne tala baru sabi balong kadak jong gajing bad ke yeng mane hai ba storen doktodong badado menta mane nadu menta kesini ilong rang ba balang bapura bari simti yau ne tala bersabi jong kayeng mane kabalong ba mai long try jong kane kayeng mane kat bai dang long rang ba balang ilong inong pe inong khme rangkat baga jing arab jong kine ki executive member baro khoi te blai kra kan rat kerku kerdo yau ne tala bersabi bat menta ngai ti kerpang ne tala bersabi hai ba storen do tedong Ra thập ti biang say xiên. Ai biang kajing thập ti. Barok thập ti jam.